Mariet Cisiulewicz. I brobl nôl i Cisiulewicz yng nghanol y cae a'r bas yn cisio ryddau. Aaron Edwards mewn rownd y golwr. Gwaith da gan o Edwards. Cyfle gorau o'r noson. Kick gol fydd i. Nath Ramsey ddigon wrth o rithro allan. Oedd o amgylch y golwr. Oedd y cyffyrddiad yn rhy drwm. Millen. I mewn i Spender ar y middle cwrs Cosby nôl tuag at Millen. Mae'n disgyn rydd i Draper. O, dacl wych gan Ramsey ei draed. A'r ergyd wedi gan Mariet. Oedd i ar y llinell gan Gareth Edwards. A mae'r llyma'n digodi am gic gornel. Nid cic o'r smotyn. Ramsey digiro. Yn gwaith arwrol. Gan Gareth Edwards ar y llinell. Digon opsiynau yn y canol. Tuag at y post yn y gos. A Ramsey'n dod ar dalcan. Dine Breilydd a taro'r trawst. Yn sicr os gafodd Ramsey rhywbeth arni. Dydi hangfa i Gaernarfon. Yn camau'r draws dau. Chwaraewr y Seintiau Newydd a camau'r draws y trydydd. No Edwards cyffyrddiad dau mewn i'r cwrs Cosby. A dda'n cael ei dynnu lawr. Mae'na gic o'r smotyn i Gaernarfon. Ac efallaf yna Cerdyn yn cael ei ddangos Cerdyn coch i Gabango. Oedd hwnna yn bwynt dadleuol dros ben. Mi sgoriodd y ddwy o'r smotyn wsos dwytha. A mae di sgorio o'r smotyn. Eto wythnos yma. I roed y cofis ar y blaen yn erbyn y pencampwyr. Yna sioc ar y cardia ar neuadd y parc. Symryfa bod nhw'n dathlu. Y Seintiau Newydd dim. Caernarfon 1. Sean, I bet you're a happy man this evening after that performance. Yeah, absolutely. Probably just come back down to earth, to be fair. It's probably going to take a little bit of time to sink in, but I've just said to the lads then, you know, post-match, we were honest and we were brave. You know, we knew we weren't going to get the lion's share of possession. You know, we've restricted them to very few chances, to be fair. I can't really remember, you know, Alex Ramsey making a save. And, you know, when you're that little bit brave in the second half, Noah's, I think, dispossessed somebody. It's probably what we've been lacking in a way recently, just a midfielder just to drive us out and take the pressure off, you know, hold down. You know, credit to Nathan Craig. I think it was sort of 86th, 87th minute to step up and to slot was unbelievable. And yeah, it's that one was for the supporters because they travelled in their droves last week to Carmarthen and we let ourselves down. We addressed it in midweek, and that'll long be in the memory, I think, for a while. But, you know, we're just not getting that rub of the green, whatever, at the moment, whether it's, you know, confidence in the players and they're just, you know, there's a little lacking a little bit of belief, you know. Drew at Newtown, lost away at Aber and lost tonight. You know, I can't remember 3 games. We've only picked up a point in 9, so we'll go again. We're a good squad, we're a good team. We just have to pick ourselves up and be a bit more, you know, positive and the willingness to work needs to be there as well. Oedden ni angen y win. Oedden ni'n dod yma jyst i ista nôl, which mae'n edrych ella dyna oedd ar y camera, ond mae TNS yn llawn amser, mae'n efo'r plan A, B, C ag yn y blaen, felly maen nhw'n gwybod lle i shiftio players o gwmpas, felly oedden ni'n gwybod yn dod yn anodd, ond mae'r ogiad yn ei shiftio hanner a da ni'n... Os am gair i disgrifio, da ni jyst mor hapus da ni wedi cael 3 pwynt yna. Mae gynnon ni hyder yn eithaf ni sgorio hynna, wedyn daw ar diwedd wedyn. Ond, llechan lan arach, na di 7 mewn allan 14 gêm, os ti'n cadw nhw allan o un pen, dwi'n gyda hanner chance, so na fath o'r tîm hefyd yn wych yn defendo'r lead na. Met Caerdydd yn fyw wrthnos nesaf ar sgorio ac yn ôl adra rofal. Ia, nes i fethu 2 gêm efo fanna, felly dwi'n cofio pryd dwi'n fi chwarae'r rofal, felly fydd hi'n neis gafod yn ôl yna. Ond fydd hi'n ddipyn yna. Gêm y fyw, bob gêm da ni gael adra, mae yna ddipyn yna. Ond dwi'n meddwl, nawn ni hitio highest attendance dwi'n meddwl, Sadwrn yma. Sadwrn nesaf, sori. Achos efo win efo yma, mae'n just yn adio dipyn bach o illa cefnogwyr i ddod i watchad. Maen nhw'n ffantastig anyway, ond os nawn ni wneud gweithio'n galad off y pêl fath nathon ni heddiw ac wneud dim bach well efo'r pêl, gana ni ddim preswm i peidio gael un byd allan o games nesaf hefyd.